Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan Ramangi Hakerdog Ying Jongpi. Ka Sorkar Jillah ka khatlai tarik ubna yayong 8,000 arpuway. Ka Bthah ye katanat Pulit. Bat ye katanat transport. Bakimday satiaban Ïaid ye ki Trok ki bakit Palat put ban Ïaid lingba ka Jingkieng balashna Shipor ha Dwar Ksuid ka Badon ha Shilinter ka Surok Shalong bypass. Habaya keren bat kilat pathai khubor usembut menteri rangba jong ka jilla uba preston tensong ulaong baka Sorkar jilla kalayo jingtip ha kala asngi ublay kata ha ka khat arterik ubna yayong 8,000 arpuway na ka National Highway Authority of India bat kumjuru na ka Border Road Organization ba ki don ki benta jong kinar bala kershan yagni ka Jingkieng kila orpan. Shusho uli thoru baka Sorkar kala Bthah ye katanat Pulit bat ye katanat transport baki day ban pentikna baki kali ki baya lingba nagani ka Jingkieng andala da maramot kimday satyaban kit Palat ye ka Saupoton henrei lumkumta kani ka Jingkieng kanamla satyaban shan slem. Be it transport, be it police. In fact, they are coordinating among themselves, police and transport personnel, to make sure the regulation of women. Because regulation of women is so important at this juncture unless we reconstruct a new bridge. Ngamti kumno kin load la kin on load mo namar ba kadon nakatai kaliang ke bawan na Jingkieng Hills kadon ko to bridge hapo ka ba penyaj ka transport nemu klamo te ngamti ba kan ti halfway bakin load biang ngatrai kata kan citom ma bangin ya keren kumno tenrai kebagai kemile kalau makum mengoi pi nakalian ke transport department but ki police ki hidon la ka jong mekanisme ban check ba ka crossway kam dei ban Palat ya ka South Home Trikton.